Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Ibihumbi by'abanyakenya biganje mu rubyiruko baramukiye mu myigaragambyo mu gihugu yibuka umwaka ushize batangiye imyigaragambyo. Yatitije inteko ishinga amategeko Perezida William Ruto agasesa guverinoma. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko imyigaragambyo yo kuwa gatatu yatangiriye mu ntara y'Idoleta avuka Perezida William Ruto. Imyigaragambyo makuru yavuze ko yatangiye ubona iri kuba mu ituze ariko barimo baririmba ko bashaka ko ibintu hinduka mu gihugu. Ibinyamakuru byageze mu ntara zitandukanye byavuze ko abari mu myigaragambyo bafite ubwoba ko bashobora kuza kwibasirwa n'abandi yahawe akazi na leta ko kuza gutezamo imvururu nk'uko umwaka ushize itariki nk'iyi byagenze. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko imyigaragambyo n'ubona ko igamije kwamagana ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Imihanda ijya ahantu hose yakomeye nko ku ngoro y'umukuru w'igihugu cyangwa se ku nteko ishinga amategeko yafunzwe, kandi mu mihanda harimo abapolisi benshi abagaragara n'abatagaragara. Ikinyamakuru The Star cyanditse ko hatagize igikorwa imyigaragambyo n'ubwo ari y'amahoro, aho bibuka ko abantu 60 bishwe mu myigaragambyo abandi bakaburirwa irengero ishobora kuza kuba mibi mu gihe abigaragambyo baza gushaka kongera kwigarura ibiro bikomeye bya leta. Hari abasesenguzi bavuze ko imyigaragambyo yo kwibuka imyigaragambyo y'umwaka ushize itari ngombwa cyane ko ntacyo kwibuka kirimo, yateguye nta bushobozi buhari ari urubyiruko rukoreshwa n'abanyapolitike. Perezida Ruto ashinjwa ko yazamuye imisoro ubuzima bwahenda mu gihugu, ariko mu ijambo yavuze ko kabiri nubwo yabaye nk'usaba imbabazi abaturage, yanenze ko yabaye nk'ushyigikira ko abapolisi bice barasha abantu bateye inteko ishinga amategeko bakayisambura umwaka ushize mu matariki nk'aya ngaya. Muri iryo jambo Bwana Ruto yumvikana asa n'uhitura abapolisi yibutsa ko nta muntu ukwiye kubakanga yitwaje ko ari kwigaragambya, bakwiye kumuha ibihuye n'uko yaje yitwaye. Ambasade zirimo iza Amerika n'Ubwongereza zasabye ubutegetsi kudahutaza abigaragambya. Ntibizwi niba bari bwigaragambye uyu munsi bakimara ipfa gusa cyangwa se bazafatiraho no mu minsi izakurikiraho muri iki cyumweru cyangwa se mu gitaha. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe mu nzu z'abanyekongo mu ntara y'Ibitoki mu Burundi zishinja urubyiruko rw'imbonerakure kuzihohotera kugeza ubwo izo nsoresore zifasha abagore n'abakobwa ku ngufu. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko amakuru ndetse n'ubuhamya bw'abantu batandukanye cyakiriye bwemeza ko imbonerakure zihangayikishije impunzi z'abanyekongo. Uretse hohoterwa abanyekongo bahunze intambara mu burasirazuba bw'igihugu bakorerwa, ngo baranaza mu nkamba aho bari bakabiba ndetse rimwe na rimwe bakabakubita. Iki kibazo gikomeye nk'uko ba nyir'ubwite babitanga mu buhamya n'uko n'inzego z'ubutegetsi zidashaka kukinjiramo kuko n'abagerageje kugana inzego z'ubutegetsi zirabashwicuriza. Amakuru yavuze ko abategetsi ba Kongo Kinshasa bakeka ko impunzi zamuka zijya mu Burundi zivuye mu bice bigenzurwa M23 zibeshya ko zihunze kandi ari amayeri, ko Kinshasa ikeka ko abantu bakora nabo bita abanza ari M23. Icyo kinyamakuru cyavuze ko kugira ngo ikibazo cy'ahohoterwa gishakirwe umuti hagati y'ibihugu byombi, ubu Kinshasa yategetse ko umuturage waba uzongera kwambuka umugezi wa Ruzizi azageretswe kuko ari gatumwa M23. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umusirikare wa Kongo Kinshasa yisharashe bagenzi batatu muri grupu wa Ruberike muri teritwari ya Rikara, abandi 8 barakomereka. Mu gitondo cyo kwa kabiri nibwo umusirikare yakoze umuhano. Abashinzwe umutekano basobanuye ko imyitwarire yahitewe n'ubusinzi kuko yari yanyoye inzoga. Abaturage bo ngo batekereza ko ari imirwano ishobora kuba yubuye hagati y'ingabo za leta n'urya M23 kuko naryo rifite ibirindiro hafi y'isantere ya Mungazi. Umuturage witwa Jean Koko yagaragaje ko ubusinzi bw'umusirikare bushobora kuba bwaraturutse ku bushyamirane bushingiye ku mucara. Atunyuma abantu bari bahari batubwiye ko bahanganye n'abasirikare ba leta ya Kongo bahembwe. Uwo musirikare yatawe muri yombi bakomeretse bajyanwa ku bitaro bikuru bya Kibuwa muri Warikare kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi w'ingabo za Kongo zikora mu gice cy'amajyaruguru n'intara y'Amajyaruguru, Major Nestor Mavudisa, agira ati umunyabyaha yafashwe ubu arafunzwe, abaturage bakomeza imirimo yabo nta kibazo. Imyitwarire mu gisirikare cya Kongo igira ingaruka zirimo ubwicanyi igaragara kenshi biturutse ahanini ku businzi ndetse n'ibiyobyabwenge byabase bamwe mu basirikare ba Kongo. Muri Gicurasi uyu mwaka nabwo umusirikare wa Kongo ukora muri teritwari ya Muhanda mu ntara ya Kongo Centrale yinjiye mu rusengero yica abantu 3 mbere yo gutabwa muri yombi n'abaturage. Haravuga imirwano ikomeye kandi ihanganije inyeshyamba za M23 n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo iyobowe na Dominique Nderutse muri shoferi ya Bwito, teritwari ya Rucuru mu Kivu Amajyaruguru. Ni imirwano yabereye muri village ya Ipfura na Kanyansi muri grupu mu Bukombo, aho amasasu y'intwaro zikomeye n'izoje yatangiye kumvikana guhera saa 10 za mu gitondo nk'uko byatangajwe n'abaturage. Iyo mirwano yateje imyivumbagatanyo mu baturage, abantu benshi bava mu byabo barahunga, aho abaturage benshi bahunze berekeza Amashango ndetse na Mweso mu bice byo muri teritwari ya Masisi begeranye. Iyi mirwano ije ikurikira imvuru z'intambara zimaze ibyumweru byinshi mu bice binyuranye bya Rucuru, harimo n'ahandi nk'Ibambo, Tongo ndetse na Kihondo. Aho imirwano ikomeye abaturage batuye mu ibyo bice, haba ku ruhande rwa M23 ndetse n'utwe Wazalendo, bose barakomeza kongera barwanya ibice bagenzura no gutsimbarara ku birindiro byabo, ibintu bishobora gutuma umutekano ushobora kumera nabi. Ni mu gihe none ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, FDL na Wazalendo ryazinutse rigaba ibindi bitero ku barwanyi ba M23 ribarizwa mu mutwe wa Twahirwaneho
ni imirwano yatangiye mu kirere rwo kuwa kabiri aho bivuga ko habaye ihangana rikomeye ku mpande zombi mu gace k'ahitwa Chirunga muri teritwari ya Kabare mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande bivuga ko nubwo imirwano yamaze hafi amasaha 3 impande zombi zihanganiye muri kariya gace ariko FCM turayirukanye bikomeye uruhande rwayigabye ibitero bagakwira imishwaro. Ku cyumweru nabwo ingabo za Kongo n'abambari bazo bari bagabye igitero kuri uyu mutwe mu duce duhereye muri Karere teritwari ihana imbibi ni ya Kabare yazendukiyemo imirwano. Kugeza ubu Ventura cyagenzura ibice byinshi muri Kabare ndetse na Karere. Ibice abarwanyi bo muri FCM turabigaruriye mbere yuko bafata umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfundikiriye muri Uganda abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika maze ko batigeze muri Uganda bivuga ko bananiwe kwesa umuhigo wo kugabanya abantu banywa itabi nk'uko bari babyemeje umwaka ushize. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda ivuga ko nibura abanya-Uganda bari mu myaka 1869 bangana na miliyoni 1.8 banywa itabi. Abaturage inzego z'ubutegetsi zivuga ko 8% by'abaturage kandi umwaka ushize bwari bwiyemeje ko buzabagabanya nibura banywa itabi bakaba ari 6%. Impamvu leta y'Uganda ivuga ko yashaka kugabanya umubare w'abanywa itabi ngo nuko bagendwaho n'amafaranga menshi mu kuvura indwara ziterwa no kurinywa. Minisitiri w'Ubuzima muri iki gihugu yavuze ko yaganiriye n'ikigo gishinzwe gukurikirana uko itabi ryinjira mu gihugu ababwira ko ari amafaranga bahabwa ngo basinzirize ryinjire mu gisa no kubereka ko bayimukira igihugu. Yavuze ko ayo mafaranga bakira ari amaraso y'abarenga 1000 bapfa buri mwaka bazize itabi banyoye. Uganda igaragaza ko igihe cyonyine abaturage bayo bagerageje kugabanya kunywa itabi mu gihe cyaguma mu rugo muri COVID-19 ariko nyuma yo ngo riranyobwa ku rugero ruteye inkeke. Abarimo bagaragaza ko biterwa n'impamvu zitandukanye zirimo ko abantu baba bihebye nta kintu bafite babugiraho abandi bakarinyweshwa n'ibigare bagendamo. Hari abahaye inama ubutegetsi bwa Kampala ko kugira ngo abantu bareke itabi byasaba ko basanze rinywera hatemewe yajyanwa nk'undi mugome wese akaba kabara abandi bagatinya. Igiteye inkeke nuko itabi ngo ryiganje mu rubyiruko muri Uganda. Naho perezida w'Uganda yereka Guta Museveni yagaragaje ko mu ntambara ihanganije Iran na Israel na Amerika uruhande rufite amakosa yarwashimangira ko iki kibazo nta rimwe kizarangizwa n'imirwano. Museveni yagaragaje aho ahagaze mu ntambara y'Iran na Israel kuri uyu wa kabiri binyuze mu nyandiko yashyize hanze. Yavuze ko yafashe umwanzuro wo gusohora inyandiko nyuma yo kumenya ko ambasaderi wa Iran muri Uganda atanyuzwe no kuba iki gihugu kitatangaza aho gihagaze muri iyi ntambara. Museveni yavuze ko mu mateka ya Uganda ndetse n'ishyaka NRM barwanya ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu, ubwoko n'idini ndetse n'ibijyanye no gutsikamira abagore. Agendeye kuri uyu murongo yagaragaje amakosa akorwa n'impande zitandukanye muri iki kibazo cya Iran na Israel. Ati itsinda rya mbere twajyanye ibiganiro ndetse tugira n'icyo turibwira n'abanya-Irani baharanira kwiba igihugu kigendera ku mahame ya Isilamu. Buri gihe nasuraga Irani nk'igihe cya Mahmoud Ahmadinejad yari perezida nababwiye ko kuvuga ko Israel itemeye nk'igihugu mu burasirazuba bwo hagati ari ikosa. Twabwiye abanya-Irani ko dushingiye kuri Bibiliya Israel mu bihugu bigize kariya gace. Yakomeje avuga ko kubw'ibyo byari bikwiye ko Loni ifata umwanzuro wo kugabanya Palestina yo moko yombi. Ati nta makosa ko bamwe barabona baharanira ko Irani b'igihugu kigendera ku mahame ya Isilamu baranze kwemera icyo gisubizo gishingiye ku mateka. Museveni yagaragaje ko rya kabiri ari ry'abanya-Israel. Ati itsinda rya kabiri ry'abakoze amakosa n'abanya-Israel ubwabo ku kibanza igisubizo gishingiye ku kubaho kw'ibihugu bibiri. Kubavuga ko abanya-Palestina badakomoka muri kariya gace ntabwo ari byo. Ntabwo ushobora kuvuga ko batabarirwa hariya. Niba ushobora kwivuga gutyo noneho n'iki bavuga ku banyaburayi bimukiye muri Amerika, Australia, Afrika y'Epfo n'ahandi mu myaka 400 gusa ishize. Ibi nibyo Idi Amin yavuga ko ubwo yirukanaga Abahinde avuga ko batabarirwa muri Uganda. Iyo mitekerereze twarayanze. Muri 47 nibwo umuryango w'Abibumbye wafashe umwanzuro wo kugabanya Palestine, Abayahudi bagafata igice cyabo n'Abaroma bagafata igice cyabo. Umujyi wa Jerusalem mu bwoko bwombi bufata nk'ahantu hatagatifu wagumye mu kera gatugirwa agace gahuriweho n'amahanga. Abayahudi bemeye gahunda ndetse 180 batangaza ubwigenge bw'igihugu cyabo cya Israel. Ku rundi ruhande Abarabu batuye muri kariya gace babonye iyi gahunda y'umuryango w'Abibumbye nk'uburyo bw'amayeri abanyaburayi bashaka kubibira ubutaka. Iyi niyo yabaye intandaro y'intambara y'ibihugu by'Abarabu byihurije hamwe byemeza guhangana na Israel mu ntambara yabaye muri 1948. Iyi ntambara yari igamije gushyiraho igihugu kimwe cya Palestine nk'uko byahose mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza. Byaje kurangira Israel itsinze intambara ndetse ihita ifata umwanzuro wo kurenga imipaka yari yashyizweho n'umuryango w'Abibumbye. Ifata igice kinini cya Yerusalemu ndetse n'ubundi butaka bwagombaga kuba ubwa Palestine. Iyi ntambara yarangiye Israel igenzura ubutaka bwose uretse Gaza yagenzurwaga na Misiri na West Bank igenzurwa na Jordania. Muri 67 Israel yongeye kwisanga mu ntambara y'iminsi 6 n'ibi bihugu by'Abarabu. None rangiye Israel itsinze ndetse yigaruriye West Bank na Gaza. Bivuze ko icyo gihe Israel ifite ubutaka bwose bwahoze buzwi nka Palestine harimo na Jerusalem. Ibi nibyo Museveni yari avuga ko Israel itashyigikiye ko ibihugu bibiri nk'uko byari byasabwe na Loni. Perezida Museveni yagaragaje ko abandi bakora amakosa akomeye muri iki kibazo cya Israel ari bagashaka bo cyo mu burengerazuba bw'isi barangajwe imbere n'urwego rushinzwe ubutasi muri Amerika CIA. Ati kuko muri 1953 wari umuyobozi wa Irani watowe binyuze muri demokarasi Mohammad Mossadegh kuko bashaka kwiba ibikomoka kuri peteroli muri Irani. Nibo baremye urwango rufitwe n'abayobozi ba Irani nabo bafite aho bahagaze hatari mukuri. Museveni yavuze ko ikosa rya kane ari ukwibwira ko ikibazo cy'umurasirazuba bwo hagati
kizakemuka binyuze mu gukoresha inzira y'imirwano by'umwihariko kugirwamo n'ingabo zitari iz'ibihugu birebwa n'iki kibazo. Museveni yatangaje ingwe mu Israel na Iran biri mu ntambara kuva ku itariki ya 13 Kamena, nubwo President Trump wa Amerika yari yatangaje agahenge. Israel yavuze ko igiye kubura ibitero kuri Iran kuko ngo itakubahirije. Mu mahanga, isuzuma ry'ibanze ry'ubutasi bw'ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon ryavuze ko ibitero bya Amerika ku bigo bya nucleaire bya Iran bitashanye gahunda ya nucleaire y'icyo gihugu, ndetse bishoboka ko icyo byakoze cyonyine ari ugutinza iyo gahunda w'amezi. Ububiko bw'ikinyabutabire cya Iran itunganije y'icyo gihugu ntibwakuweho n'ibyo bisasu byo kuwa gatandatu ushize nk'uko bazi by'iryo suzuma ryakozwe n'ubutasi bwa gisirikare bwa Amerika. Babibwiye igitangazamakuru CBS. Ibiro bya Perezida wa Amerika byavuze ko iryo suzuma si byo na gato, ndetse ko umuntu wa nta kigenda wo ku rwego rwo hasi mu butasi ari babihishuriye ibitangazamakuru. Perezida Trump yongeye gushimangira ko ibigo bya nucleaire byo muri Iran byashenywe burundu, ndetse ashinja ibitangazamakuru ko igerageza ryo gutesha agaciro kimwe mu bitero bya gisirikare byahenze cyane mu mateka. Amerika yarashe ku bigo bitatu bya nucleaire byo muri Iran, Fordo, Natanz na Isfahan, ikoresheje ibisasu bizwi nk'ibimena ibyobo by'ubwirinzi bifite ubushobozi bwo kumenera muri beto ifite uburebure bwa metero 18 cyangwa se kwinjira mu ntera ya metero 31 mu kuzimu kandi bikabona guturika. Ariko batanze amakuru bazi by'iryo suzuma ry'ubutasi rya Pentagon bavuze ko imashini zivangura ibintu binyuranye nk'ibisukika na gazi zitwa centrifuges ntacyo zabaye, ndetse ingaruka ibyo bitero byagize yagarukiye ku byubatse hejuru y'ubutaka. Amarembo yerekeza ku bigo bibiri bya nucleaire yari yafunzwe, ndetse ibikorwa remezo bimwe byarashenywe cyangwa se birangirika, ariko byinshi mu bigo biri kure cyane y'ubutaka byarokotse gushegeshwa n'ibiturika. Abo batanze amakuru batifuje gutangazwa amazina babwiye ibitangazamakuru byo muri Amerika ko bigereranywa ko icyo gitero cyatindije gusa Iran amezi make bibaye bikoze ishyano, ndetse ko gusubukurwa kwa gahunda ya nucleaire uko ariko kose kwa Iran gushobora gushingira ku gihe byayifata mu gucukura no gusana. Abatanze amakuru bahamirije CBS ko bumwe mu bubiko bwa Iran mu butunganijwe Iran bwimuwe mbere y'igitero nk'uko bikubiye mu isuzuma ry'ubutasi. Igisasu cya Amerika gipima ibiro hafi 14,000 cyitwa Massive Ordnance Penetrator cyangwa se MOP mu mpine, byizwe ko ari cyo ntwaro yonyine ishobora gusenya ibigo bya Iran bitunganyira niyo biri munsi y'ubutaka. Buri Iran yakomeje kuvuga ko gahunda yayo ya nucleaire igamije intego z'amahoro. Mu masaha yakurikiye ibitero byo kuwa gatandatu ushize, General Dan Kane, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika, yabwiye abanyamakuru ko gusuzuma ibyangiritse kuri ibyo bikorwa bya nucleaire bizafata igihe, ariko wongeyeho ko ibigo byose uko ari bitatu byangiritse bikomeye cyane ndetse birasenyuka mu buryo bukomeye cyane. Amafoto yafotowe n'icyogajuru agaragaza imyobo 6 mishya iri mu itsinda ikikijeho kwinjirira habiriho mu kigo cya nucleaire cya Fordo n'umukungu w'ibara ry'ikijuju ndetse n'ibisigazwa by'ibyangiritse. Ariko ushingiye kuri ayo mafoto, ingano y'ibyangiritse munsi y'ibyo bigo ntisobanutse. Hassan Ebedin, umuyobozi wungirije mu bya politiki y'igitangazamakuru cya leta ya Iran, yavuze ko ibyo bigo bitatu byarashweho na Amerika hari hashize igihe bikuweho ibikoresho, ndetse kuri ari nta kibazo gikomeye yagize ko ibikoresho byari byaramaze gukurwamo. Ku rundi ruhande, abategetsi bo muri Amerika bashimagije ibyo bitero bavuga ko byageze ku ntego yabyo, ndetse n'abategetsi bo muri Israel nabo barabishimagije. Mu itangazo yasohoye kuwa kabiri, Minisitiri w'ingabo wa Amerika Peter Heges yavuze ko dushingiye kuri buri kintu cyose twabonye kandi byose narabibonye, igikorwa cyacu cyo kumisha ibisasu cyatsembatsembye ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro kirimbuzi za nucleaire. Heges yaravuze ati umuntu uwo wese uvuga ko ibisasu bitashenye arimo kugerageza gusa gupfobya perezida hamwe n'ubutumwa bwageze ku ntego. Brad Sherman, depite mu nteko ishinga amategeko ya Amerika wo mu ishyaka ry'abademokarate uri mu kanama ko mu nteko gashinzwe ububanyi n'amahanga, yabwiye ko ubutegetsi bwa Trump burimo gukoresha amagambo adasobanutse mu gutangaza intsinzi mu gihe cy'ibyo bitero byagezeho kitarasobanuka. Yavuze ko ubutegetsi bwa Trump butaravuga n'ibitero byarashenye ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro muri uranium yayo, imashini zayo zitunganya uranium, cyangwa se niba byaragabanyije cyane ububiko bwayo bwa uranium. Yongeyeho ko uranium Iran ifite mu bubiko yabihagije mu gukora intwaro kirimbuzi za nucleaire 9. Depite Sherman yabwiye BBC ati abategetsi muri Amerika bavuze gutsembatsemba gahunda ya nucleaire ya Iran niba banavuga niba byaratsembatsembye mu mashini n'ubushobozi bwo gukora cyangwa se gutunganya uranium mu gihe kiri imbere, cyangwa se niba ari ugutsembatsemba ububiko. Akomoza ku mafoto agaragaza amakamyo arimo kujya muri kimwe muri ibyo bigo imbere y'iminsi ngo hagabwe ibyo bitero, yongeyeho ati ibimenyetso byose birimo n'itangazo rya Vice President wa Amerika Vance bigaragaza kudatekereza ko twarashe ku bubiko. Kuwa kabiri, Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko kuva imirwano na Iran yatangira ku itariki ya 13 mu kwezi kwa Kanama, Israel yashoboye kugabanya intego za nucleaire za Iran ndetse no gusenya ibisasu bya misile byayo. Mu ijambo ryo mu buryo bwa video ryatangajwe mu biro bye, Netanyahu yavuze ati twakuyeho inkeke ebyiri za ku kanya gukubaho kwacu, inkeke yo kudutsembatsemba yifashishije intwaro za kirimbuzi za nucleaire n'inkeke yo kudutsembatsemba hakoreshejwe misile 20 zo mu bwoko bwa balistike. Inkuru yatangajwe n'itangazamakuru Al-Adat cyo muri Arabia Saudite yasubiyemo amagambo y'uwagihaye amakuru w'umunya-Israel utaratangajwe izina. Yavuze ko Israel yemeza ko nyinshi muri uranium itunganije Iran zitse cyangwa se ishyinguye munsi y'ibyasenyutse. Amerika ifite ibigo 18 by'ubutasi rimwe na rimwe bitanga raporo zivuguruzanya bitewe n'inshingano za buri kigo hamwe n'ubuzobere bwacyo mu rwego runaka. Urugero, ubutasi bwa Amerika
ntiburemeranya ku nkomoko ya COVID-19. Birashoboka ko raporo z'ubutasi zo mu gihe kiri imbere zaba zirimo andi makuru agaragaza ikigero gitandukanye cy'ibyangiritse kuri ibyo bigo bya nucleaire bya Iran. David Albright, umukuru w'ikigo cya siyansi n'umutekano mpuzamahanga, akaba ari n'inzobere mu ikorwa mu ibanga ry'intwaro kirimbuzi za nucleaire, yavuze ko ibintu bitero bya Amerika byangije ku bigo bya Iran bisobanuye ko bizafata igihe kinini, ishoramari ryinshi n'ingufu nyinshi kugira ngo Iran ishobore gusubizaho gahunda yayo ya nucleaire. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Albright yongeyeho ko Iran iri kugenzurwa cyane no kwitegerezwa cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, ndetse kuri mu byago byo kugabwa ibindi bitero mu gihe bigerageje kongera kubaka. Ku wa mbere Iran yihoreye ku bitero byo mu kirere Amerika yigabyeho igitero cya Misiri ku kigo cya Al-Udeid cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere kiri muri Qatar, kirimo abasirikare ba Amerika babarirwa mu bihumbi. Hari n'ibisasu byo muri icyo gitero byarafashwe ndetse n'abantu batangaje ko bapfuye cyangwa se bakomerekeye muri icyo gitero. Kuva Iran yakwihorera, hari agahenge hagati ya Iran na Israel kagizwemo na perezida wa Amerika n'abahuza bo muri Qatar